Tuh kan curang, badut Little Pony sama robot Iron Man diajak joget sama ondel-ondel, masa Boboiboy nggak diajak nih? Gimana nih ondel-ondel, ajakin dong Boboiboy joget bareng. Tuh kan asik banget tuh jogetnya, tuh ajakin dong joget bareng. Pengen nih joget bareng nih, masa Boboiboy joget sendirian begini sih? Lagian kenapa sih nggak diajak joget bareng? Aduh, asikin aja lah joget sendiri lah, ntar juga diajak. Tahu kapan diajaknya? Jangan-jangan musik selesai ntar baru diajak lagi. Gimana sih ya? Iron Man, Little Pony, gimana sih? Ngapain tuh bisik-bisik tuh? Jangan-jangan ada rencana dia. Ya, itu deh. Iya. Oke deh, joget bareng. I'm coming. Asik nih, makasih ya diajaknya. Kanan kiri, puter-puter jari. Ternyata emang enak ya joget bareng-bareng kayak gini. Kenapa nggak dari tadi aja aku gabung? Kan enak tuh kan, yuk joget bareng gini. Ondel-ondel sini lagi dong, jangan jauh-jauh kayak tadi jogetnya, yang deket-deket aja. Asik. Terima kasih ondel-ondel udah diajakin joget bareng. Ondel-ondel pada mau pulang ya. Yaudah ya, hati-hati ya. Jangan kemana-mana, langsung pulang ya. Dadah. Udah jauh tuh ondel-ondelnya. Yaudah Little Boy, Iron Man, kita mau ngapain nih? Mau joget lagi? Apa mau kemana?